Pemirsa Desa Adat Manis Tutu sani mewates sareng alas sumakan pisan untuk ngemit utawi ngerakse kelestarian alam. Pinake silih tunggil pahan sani utama ring sejroning kauripan. Desa adat nyokong kramane ring sajoning lestariang alam melarapan nandur ring alas saheng lebang paksi. Selami awar sani mangkin sampun penyiwan bibit tetanduran keras sani ketandur sani side dahat mabuat majang kauripan. Bendese desa adat Manis Tutu wayan reden mausang pangupaya inucap antuk ngerakse palemahan pamakas nyani ring wewidangan ulu melarapan nandur taru sani ngelantur kemarkiang. Tios mata tanduran kerama taler kepatutang antuk ngerakse tetanduran inucap kantun tumbuh. Asa punika taler kerama saking dura Manis Tutu kaguyub ring parikrama kelompok masyarakat Pok Darwis. Pelepas liaran satwa skadi paksi miwah ulam pamakas nyani ring widangan bendungan Benel sani keanggen genah wit ning toyo majang krama. Tios mawiguna anggen irigasi pertanian toyo sani rauh saking bendungan Benel taler anggen nagingin pabuat minum majang krama sani jenek ring dura widangan Manis Tutu. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.